Tak čaute všetci, dnes sme spokojne a šťastne dorazili do poľskej Rabky, kde sa nasledujúce 3 dni odohrá niečo nové, a to je tzv. Rababank Park Progress Camp. Bude to o snowboardingu, taktiež o skateboardingu. Moc sa tešíme, ideme makať na progrese, skúšať nové triky do airbagu a je tu taktiež pekný skateparčík. Poďme si to užiť. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Aký máš pocity z prvej session? Akože bolo to skvelé, od rána sme hrotili, hecovali nové triky, každý si vyskyloval či už flipy alebo kaďaké spiny a bolo to skvelé, akože ja to hodnotím veľmi pozitívne. Tak dnes máme záverečný deň Rababank Progression Campu. Včera čo sa dialo, to bolo niečo neuveriteľné, presne o tomto sme snívali, že takto by mal vypadať prvý ročník Rababank Progression Campu. Včera bol neskutočný progres, všetci v podstate išli na maximum. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.